le go tsaya ditshwetso re di neele goromente yo mo potang kana yo kwa tlase bogolo jang ko di-counseleng. Ke lona le ta nang kolang gore ha le lebeletse tsamaiso ya di-counsele gore di tsamaye sentle ke ha le di neetswe dithata di hile dife. E tla re morago jaanong ka nako ya implementation re ta dira bokaedi ja gore mme yone khansele yano e nang le dithata e tshwanetse ya tsamaisiwa ka tsela e ntseng jang, ya itirela madi ka tsela e ntseng jang. Modulasetilo wa khansele ya Boteti o supile matshwenyego ka sekoloto sa khansele le thaelo ya madi a re di ama ditirelo tsa khansele. It's sitting on an accumulated deficit amounting to 93,327,900. Khansele ya Boteti e kolota madi a kana ka 93 million pula go tswa ko khanseleng ya legare. Go isa ditamelo ko batswaneng go amegile thata ntateng ya thaelo ya madi ka nako dingwe re sa kgone go duela ba ba re direlang ditiro le bodiredi mo re heletsang re adima mo dikhanseleng tse dingwe. Sometimes we are obliged to borrow funds from other councils to pay employees and the creditors. Every that assurance ya gore tsone tse bogolo jang tsone ya ipelele le ya go pension re le mo seemo kgotsa re nonohile gore re ba re ministera a Tona Motshekwa o tsibogela dingwedi ka kgelo tsa makhanselara. Budget ya ministry I've been made to understand gore it was cut by around 600. Ke ne ka tlhalosetswa ha madi a lephata a kgaotswe ka 600 million pula mme seo se ne sa ama le madi a abelwang dikhansele mme ke buile le tona wa tsa madi ka seemo seo. Re utule megopolo le matshwenyego a lona ka jalo di tla sekasekwa ka maiteko a go tsisa tharabololo. Re le lephata re neetswe boikarabelo jwa dituelo tsa madi a bagodi le lenaneo le lešwa la ipelegeng mme nka rurihatsa gore re itamile go hithelela ditshologetso tse re di buileng. Mo nakong eno re dira dipatlisiso le go rerisanya le bana le seabe go baakanyetsa go diragatsa seo. Research and consultation with stakeholders to prepare for implementation. Re Motshekwa a re lenaneo la go neela dikhansele dithata le godisa gape puso ya batho ka batho ka setšhaba sa akarediwa mo ditshwetsong tse di ama matshelo a bone. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Boeteledipele le badiri ba dikolo tsa dithuto tsa tiro tsa diatla dingwe tse di neng di etetswe ke mothusatona wa lephata la thuto e kgolwane Re Justin Hunyepa ba re ba eletsa go kgona go itsamaisa gore ba kgone go rarabolola dikgwetlho tse di ba lebaneng di akaretsa tlhaelo ya didirisiwa. Ba roletse mothusatona matshwenyego a jaaka na etetse dikolo tseo mo bekeng eno ba gatelela gore ditsamaiso tse di leng teng tsa puso di ba kgoreletsa fela thata. Tsholofelo Tombale ka pego. Pele ga ditlhopho tsa 2024, Party ya Umbrella for Democratic Change e ne ya tlhalosa fa e tlamile go beeletsa mo thutong ya ditiro tsa diatla go ntsha dialogane tse di nang le bokgoni jwa go rarabolola mathata a a tlhokegang go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Go papamatsa maitlamo a, mothusatona wa lephata la thuto e kgolwane o ne a etela dikolo tsa dithuto tsa ditiro tsa diatla. Boeteledipele jwa Gaborone Technical College le Tswelelopele Brigade kwa Ramotswa ba ne ba tsaya sebaka sa loeto loo go morolela dikgwetlho tsa bone tse di malwa. This institution runs courses that Sekolo seno thata ke sa dithuto tsa dikhomputara mme bothata ke gore ga rena dikhomputara tse dintsi gape dikhomputara tse re di dirisang ke tsa bogologolo. absolute computers. Our institutional houses tsa babereki di a tlhaela. Di tlhaela njalo we've got some other officials ba ileng gore ba phakela from outside Ramotswa. Go ikemela ka nosi le go itsamaisa go tlhalosiwa go ka neela dikolo tseo sebaka sa go ka itshetlela. These houses that we have ga di mo seemong sepegela se ileng gore motho o ka itumelela go nna mo go sone. Mme ebile re le hano as construction people who are able gore ba ka baakanya. Why can't we get engaged? Actually, even now we make money through rentals of our resources. Di holo tse ra di renta di room tsa bana ba sekolo le gone ko hoteleng ra rentisa. We make money. The only challenge is we can't use this money. We put it in the government coffers. And when we put money in the government coffers, it doesn't come back to you. It's gone. Mothusatona o ne a ntsha mogopolo wa gore dikolo tseo di ka dira jaaka go dirisa motlakase o o fetlhiwang ka letsatsi mo dikagong tsa bone.
Botswana has got over around 70 to 80% of. Botswana e na le letsatsi le le ntsi. Seno go bonolo ka gonne se ka re sologela molemo. A re lebeng letsatsi le selo se se botlhokwa se re ka se dirisang. It's a resource important which we can take advantage of that. Manifesto wa UDC o ile jalo gore tertiary institutions ba tla tsela allowance ya 2.5. Ra itse di belela le ba di brigades. Le bone ke tertiary. Le bone ba nne le tshwanno. Baithuti le badiri ba dikolo tseo ba ne ba kopiwa go kwala dipego tse di tlhalosang dilo tse di nankolang otlhe matshwenyego a bone gore lephata le kgone go a rarabolola botoka. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. wa itshudile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mongwe wa baitseanape ba ba kgothatsang mmogo tsa botshelo re Jeremiah Dikgang kwa Francistown a re go botlhokwa gore ngwana mongwe le mongwe fa simolola ngwaga mongwe le mongwe fa o simolola batho ba bo ba itshetlegela maitlamo le dikatlego tse ba di eletsang ba di go di hitlhela mo botshelong re dikganyo ile mo kamedi wa Quantum Leap Academy a re fa isale dingwaga tse 3 tse di hitileng o ntse o tshegetsa itutuntsho kwa Francistown a ngwaga o simolola go tlhatlhelela batho dikitso tse ba ka di dirisang go atlega mo go se ba se batlang mo thutong puisanong eo e neng e tsenwe ke batho ba heta 50 ba akaretsa bagwebi badiri mo makaleng a harologaneng le ba ba iperekang re dikgangare kgato ya ntlha gore motho a atlege mo go sa se batlang o tshwanetse a nna le maitlamo a kwadileng le gore wa go a hitlhelela a dirile jang. Now, after starting my life coaching, I realized that majority of people, the reason why we are not achieving much is because in the first place there is nothing that we are pursuing. Morago ga go simolola tiro ya go kgotlatsa e lemogile gore bontsi jwa batho ga ba kgona go atega ka gore ga gona sepe se ba se dirang go atega mo go sone. Nako dingwe go utlwa botlhoko fa go kgaoganngwa dingwaga batho ba tsamaya mesepelele e melele ba ya go rapela le go rapelelwa mme fa o sena maitlamo ape kgotsa dielo tse o batlang go atlega mo go tsone seo wa bo o itiela nako hela tsatsi le letsatsi ke kgothatsa batho mme pele re ka simolola ke batla go itse gore maitlamo a gago ke eng le gore o batla go itela eng fa ngwaga o hela ke ka mo ke tsileng ka lenaneo la thutopuisano e itebagantseng le go rulaganya sentle ngwaga se o batlang go atlega mo go sone. Year was birthed because I realized people do not set goals. And the reason why they do not set goals is because in the first place they do not even know how. And today we are underperforming. Not because we are not good enough, because there is nothing that we are pursuing. Tona wa dipalamo le dikago yo gape le mo palamente wa gantsi Reno Salakae a re toropo ya gagwe e tona ke go toro ya gagwe e tona tota ke go bona gantsi le toropo e tona mme seo se ka kgonagala fela fa bana le sabe botlhe ba ka bereka ile sopo sengwe go fitlhelela maitlamo ao re Salakae o buile seo mo bokopanong le makhanselara a kgaolo a rutlapego ka Angela Innocent. Gantsi ke lengwe la mahela a tsweletseng ka go tlhabologa mme go tlhaela dingwe tse di ka isang seriti sa lone kwa godimo gore nne toropo e heletseng ebile nna boremelelo jwa ditlhabololo mebereko le matshelo a a tlhabologileng batho botlhe ba tshela botoka ba na le dithata motlhala wa go nna toropo mme o ka tsamaega hela ga bana le seabe ba ka bereka mmogo ba tsaya loeto le ditlhabololo ba le seopo sengwe. Kakanyo ya mentse ke kopana le batho motshegare le bosigo is to change Gantsi into a city. And we can do that, Harakana united in ideas. Ya role mo kanslara wa ko Molapo, jaka ole re mangate. O kopane le nna ya le babedi mo gongwe batho ba se re tle go nna ha tsore mo parlamente kana tona kana gongwe yana go gautshana le ditlamelo tse dingwe tse ileng gore gongwe nna ke gautshana le tsone mme ke na le this idea. Can you assist me realize it? Mosepelo wa diphetogo o tlama bana le seabe go thulantsha ditlhogo go rera dikgang tse. Thulaganyo tse dingwe tsa go tsaya mothala o wa dithabololo le ba tsaya karolo
e setse e tsweletse re setse re kile ra bua dikgang ka bokhutshwane mo counseleng e heta the special council setse re kile ra kopana le bangwe ba le babedi ba le bararo business community ha le hale individuals ha le hale e le gone go leka gore ke utlwe gore batswana ba nyoretseng thata mo kgaolong ye le gore a re ka re ba mo thala o ntse yana gape wa bo amogelesega makhanselara a kgaolo a gantsi a tla mogopolo o kana gore gantsi ne toropo ga se minister yo tsotsora mento ke nna ke ta ka metseng go dika tlhola mo so ke nna mo bone a re go pa di tsotlhe ra go pitela le toropo tota motho o tshwanetse gore le ene a simola a thabollwe gore a ta a lemoge gore o tshwanetse gore a dire mo botshelong kana a ta a tshwane le o mongwe le sego la go le tshwane le la yo mongwe le yo mongwe setse a tlhabolotswe pele ga go ka tlhabolwa ha nnang teng le wena ha o bua kgang ya gore gantsi a nne drop mme ke nna ke tla ke nna le tshogonyana gape gore tota ha se re go ba di-settlement re tloga re wela mo toropong melao ya toropo e tloga e re kometsa e ntse e le mo maitekong a go tlisa ditlhabololo mo kgaolong dipuisano di tsweletse le bana le seabe ba ba harologaneng go batla lehelo le go ka dirwa le lebala la dipitse godimo ga moo go le mo lenaneong la go hegosa go agiwa ga lebala la metshameko le gone mo gantsi Angela Enosa, Botona Television, gantsi babereki mo lephateng la dipalamo le dikago kwa motseng wa Charles Hill ba go etlile go nna tlhaga mo tirong ka seo se le botlhokwa mo goreng ba kgone go diragatsa maitlamo a lephata go neela setšhaba ditlamelo tsa ditlhaeletsano le dipalamo tsa boleng tse e leng tsone di seikokotlelo sa ditlhabololo se se bilwe ke tona wa bone Renwa Sarakai kwa Charles Hill go na le ditsela tse e leng gore di dirilwe ke rona keletso ke gore re tlhabolole ditsela tse e se ka nna ditsela tse e leng gore di tshwana le motlakase di boiga pula ditsela di supa gore matshelo a rona a tsena mo diphatsheng ga go nna le pula mme go ne go sa tshwanela go nna jalo mme ebile gape e le boikarabelo jwa rona mo lephateng le go bona gore ditsela di a agwe mme ebile ke ditsela tse di tiileng the main responsibility kana the overarching goal ya ministry ke gone go bona gore policy is developed, there are strategies on place, standards are developed, leadership and direction is provided on matters relating to transport and infrastructure development and maintenance. go tsena re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele lekgotla le lemetse ditshwanelo tsa masole kwa Afrika Borwa la re go bolelwe masole a fera bongwe fa le lesome le bone a gobetse mo tlhaselong kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo lekgotla la ditšhaba la re tlhaselo eo e dirilweng ke batlhabani ba M23 e bolaile masole a kagišwa le lesome le boraro go balelwa le masole a tswang kwa mafatsheng a mangwe ditsududi tsa DRC di tsweletse ka ditlhaselo kwa toropong ya Goma e nang le batho ba ka tshwara didikadike tse pedi lekgotla la ditšhaba le biditse phuthego ya tshoganetso go buisana ka madubadube a tsweletseng kwa lefatsheng leo le fa go ntse jalo lekgotla leo le tlhagisa fa ditlhaselo di ka nna tsa oketsega lefatshe la Rwanda le supia ka monwana ka go dumelwa le kuketsantwa ka go romela dibetsa tsa masole a lone go kaiwa gape fa molaodi wa kgaolo ya Kivu e kwa bokone jwa lefatshe leo a bolailwe mo tlhaselong eo Ofisi kgolo ya masole a Amerika ya Pentagon e rometse masole ya ka tshwara 1,500 a tlatsa a le 2,500 a kwa molelwaneng wa Mexico go mekamekana le seemo sa batho ba ba tsenang ko e se ka molaong tona wa Amerika Donald Trump o tlhomile seemo sa tshoganetso kwa molelwaneng wa lefatshe la gabo le la Mexico molelwane o na le dipalo tse dintsi tsa batho ba ba tsenang kwa lefatsheng leo e se ka molaong segolo jang ba ba tswang kwa mafatsheng a buang puo ya Latin masole a rometsweng kwa molelwaneng wa lefatshe leo la Mexico a tla thusa bodiredi jwa molelwane go laola seemo dipego di tlhalosa gape fa go tla romela difofane tse dingwe tsa go busetsa bahaladi kwa mafatsheng a ba tlholegang teng
President Trump is signing. Tona Trump o romela molaetsa ko bathong lefatshe ka bophara gore fa ba akanya go roba molao wa lefatshe la America ba tla tshwara ba sekisiwe mme ba busediwe kwa mafatsheng a bone. Trump is not inventing this issue out of thin or whole cloth, but he is. Trump o dira ka natla ka jana a ikemiseditse go dira go le gontsi go gagamatsa molelwane go na le puso e fetileng. In the White House. Wa thusa ba jaanong ke sa metshameko kgaitsela ke ntebogantse betlela o eme sentle. tla ke go leboge wena lebile samoka motswanetsho nka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela dino tse pedi tsa Tebogo Mogotsi di netefaditse fa setlhopha sa Matebele se fenya motshameko wa sone wa ntlha o monongwaga wa Liga FNB Premiership fa se pega sa Traffic thupa tse pedi go lefela sokologong eno kwa lebaleng la BPSC mono ga Borone e ntse le sokologong eno setlhopha sa Township Rollers se notile sa Security Systems ka no e lengwe go lefela a re bone matlhasedi ya motshameko wa Matebele le Traffic. In the last 45 minutes. Arabone Hamogotsi aba sireletsa ba tlogela kgwele le ka la Prince Moketsi ba bona jalo nno ya ntlha ya motshameko Matebele go tswa mo go Tebogo Mogotsi aba go goletsa le lekile motshameko mpera bona sekutlo sa Boyo aba thula ka tlhogo a hapa ya jalo le dikota a tsa Prince Moketsi ka botlhale a tshopheleditse sentle Boyo le China wash go dira jalo goal number 2 for Matebele kwa lebega mokolo kwa dilwe rao mo leboteng gore Traffic Football Club ba go bona jalo tatlhego la bone. Yeah, one of the games where we didn't come to the party. We accept the loss. We congratulate Matebele for the win. It's tough luck for us. We go back home. Ka ditoko di sa wela hatse re boela ko lapeng ra go ipaakanyetsa the next game. I believe football matches are controlled by teams that have the football, and I wanted us to try and keep the football, move it through the half, move through the zones, be patient in our build-up. But when we get a chance to go forward with aggression. I think in the second half we did that. We created, we got a good goal, and then the set-piece goal was perfect. But we've played a lot better football-wise and lost points. So maybe my theory of teams that keep possession isn't quite the theory it is. Mogokaganyi wa tsa dikgaisano kwa lekgotleng la Botswana Boxing Association Phuthego Tsheko a re kgaisano ya bone ya Interclub e leng Pula Madibogo mo lenaneong la dikgaisano tsa bone monongwaga e supile kgolo ka ntlha ya dipalo le boleng jwa batshameki ba bo supileng segolobogolo ka ele kgaisano ya ntlha morago ga malatsi a go roba sogo a Keresemose le ngwaga o mošwa Thabo buile se ka matlhatso jaaka lekgotla la boba le ne le simolotse lenaneo la bone la monongwaga ka kgaisano eo ya ditlhopha kana Interclub Championship a rutlwe ka giso molelekwa kgaisano ya lekgotla la boba e ne tsene ke ditlhopha tsa mabole di fera bobedi le batshameki ba le 40 go rala lefatshe leno se le se thaba supang e le kgolo segolo bogolo fa go tame go fitlhelele maitamo a bone a go godisa batshameki re simolla dintwa tsa rona go ya ko pele mme hela gompieno se ke se itumellang ke gore turn up ya maboxera e nnile teng le ga gone ba sa tswa ko di holiday ba tswa ba ise ba ikatise mme hela ke a bona performance ya bone nna teng ka gore gape ga o ka lebella ka di 28 re ta bo re simolla ke campaign gore re ipaakanyetsa zone 4 e ta bo e tshwere ko Mozambique mo kgweding e tla mme hela boammaaruri ke gore Interclub ya gompieno e re itumedise hela thata kgaisano ya Pula Madibogo ya lekgotla la boba e ne kgaogantswe ka dikarolo di le mmalwa mme mo ntweng ya karolo ya bokete ya 54 kg ya borre Samuel Mogolodi a garetswa Keretlile Sejeso wa setlhopha sa Diamond go tswa ko Broadwest mono ga Borone ka dintlha tse 5 go lefela mo ntweng ya boraro ya letsatsi ne le game ya ntlha mo 2025 ne sa terenya sentle ka ke ikitse bare ke pushitse ne ke ile game plan ore ke go tshameka ke se fit ke no mo dilong gore ke hele ke wi gore ya ke mo tshamaka ke le kwa ntle out fight mo tshamaka le kwa out fight ya ke sa morash fight a me ke lose ga gore ne ke le go 62 kg so be ke dira la 252 ke dira 10 kg that's why ke gone ne ke le weak tota le matlo ne ke le weak tha
Umpenze ga golo one skill hampenya ga sona umpenze ga power. Power ke yone mpe e nkimela cause ke weak. re sa lefo Gaolatho James e ntse le stopper sa Prisons o fentse ka toro ko rapetse wa stopper sa University ya Botswana ka dintlha di le nne go ile nngwe. When you get in the ring, it's a matter of who is going to win. Ga o tsena mo ntweng o tshwanetse go tlhaloganya yo o tshamekang le ene gore o kgone go ithulaganya sente mme ke dirile hela jalo. So that you can adjust your play according to him and see how you defeat him. I realized that we are both southpaws, so I needed to move my tactics in a specific way to counter-attack him. It was a tough one. Ne go le thata le nna ka itekanela sente mme mosamedi ka nna ene o na itekanetse fela thata ebile ke gone mo go mmereketseng. I think that's why he managed to win. Kgaisano ya dithopa Canada Club e ne e na dikarolo di akaretsa 47 kg e fentsweng ke ofense ke losiwang wa stopper sa Prisons a sena go fenya ka mamela molathegi ka dintlha tse tharo go tse pedi. Mo ntweng ya bokete ya 51 kg o tsile mogojwe wa stopper sa Francistown a fenya ka dintlha tse nne go ile nngwe ya ga Boitshoko Chepete wa UB Boxing Club. Ntwa ya bokete ya 63.3 kg yone e fentswe ke Boifang Naope wa stopper sa Diamond ka dintlha tse tharo go le fela la ga Tshepa Madubela wa EMG. Mo ntweng ya bofelo letsatsi ile ya bokete ya 720 kg ke Badiritse Shimane wa stopper sa Francistown a fenya ka go tsentoti wa EMG Kgatsho kana TKO. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Moeteledipele wa Botswana Swimming Sports Association Kgaotsa Matthews a re ba itumeletse ka fa kgaisano ya BSSA League Gala e tsamaileng ka teng segolo jang ka batshameki ka bontsi ba tokafaditse dinako tse ba neng ba di kwadisitse mo kgaisanong ya bofelo ya ngwaga ya lekgotla leo ngogola. Matthews o buile seo kwa kgaisanong eo ya BSS League Gala e neng e tshwaretswe kwa Madikolo Maabane a rutlwe Katlego Kgakole. Matthews o tsweletse a re le fa ene le kgaisano ya bone ya ntlha ya ngwaga ba itumeletse dipalo tse batshameki le ditlhopha ba tseneletseng kgaisano eo ka tsone jaaka e dirisiwa ke batshameki go ipaakanyetsa dikgaisano tse di farologaneng tsa monongwaga. They are hoping to compete in South Africa for the level 1, 2, 3 League National South Africa in March, April. So this is what they're aiming for, and we hope that more and more can qualify. So far, we've had some that have qualified, got the nationals. So these events, they are for the swimmers to register their times. Batshameki ba ditlhopha ka go farologana ba tlhalositse fa ba itumeletse kgaisano eo jaaka ba ne ba e dirisa go tokafatsa dinako tsa bone tsa ngogola jaaka ba le mo letsholong la go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa BSSA Nationals tsa monongwaga tse di tla tshwarwang ka Moranang. Training never stops for us. It's an everyday thing. Wake up in the morning, evening, back inside. It's a lunch. Ikatiso ga nke ema re bereka ka thata ka gore re batla go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tse di farologaneng tsa monongwaga. I'm hoping to qualify for. Also gaining more FINA points for me to be able to also qualify for those events. So last week we had re nile le kampa e neng e le ya go ruta ka motshameko wa swimming mo go tseneletseng mme ke itumelela gore e mpereketse ka gore dinako tsa me di ntse di nna botoka. Very long time for this and I was just ready, so I'm happy. I prepared by training consistently every single day. Ke kgonne go fenya matlhakore otlhe gompieno mme maikaelelo a me ke go tswelela ke dira bontle le kwa dikgaisanong tsa kwa ntle ga lefatshe leno. Events such as 200 IM, 100 freestyle and more. Kgaisano eo ya Botswana Swimming Sports Association League Gala e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa lekgotla leo ka go farologana kwa batshameki ba basetsana le basimane ba neng ba iteisana borathana mo matlhakoreng a freestyle, backstroke le breaststroke. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motsana se o duela fela ka tseleng jalo dikgetsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mena le wena tla ba re kopana gape kgantse jana ke lo fa jalo ka teme ya sekgowa fela pele re kgaogana tla busetse ka go go lebile gore ga kolla tseneng di re ga kwa pele. Dr. Gausi Twetšepe o tlhokafetse. Puso le mo thulaganyong ya go aga di-toll gates masole Afrika Borwa a roba bongwe a bolailwe kwa Democratic Republic of Congo.
go tsena kwa bosupane re go tshwaretse hela di le kalo nna le rona thulaganyo ya tswelela batepolopi ba latela ka seemo sa bosa. Dumelang bagaetsho nka mogela ka seemo sa loapi se se tisediwang ke nna Mpho Ishwadhara re letse re itemogetse pula mafelong mangwe a dikgaolo tse di ko bokone jwa lefatshe leno mme ebile pula e re gatisitse mosong ono ka nako a boferabobedi yone ye mejana re gatisitse 20 le boferabobedi ko Savuti Wildlife Camp le 10 ko Maun International Airport botlhano ko Chumu Primary School le bobedi ko Reikops Junior Secondary School. Me fa re lebela tshwantsho sa loapi sa nako a gompieno sone se supa fa go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile re soletse gore a re nesetse pula bogolo jang mo mafelong mangwe a mo dikgaolo tse di ko bophirimatsatsi go tsena ka bokone jwa lefatshe leno mo tsatsi la ka moso gone swetse gore go tlhole go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula a diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Chobe gantsi Kgalagadi le kgaolo ya Borwa mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le bothito ko dikgaolong tsa Chobe le Gare le bokone botlhaba bothito ba selekana sa 16 ko Pandamatenga 17 ko Francistown le 17 mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo dikgaolo tse dingwe tse di setseng ka bontsi gone swetse re go itlwetsa go le mogote mo maphakeleng wa selekana sa 20 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Nghabe go eng kwa 23 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Kgalagadi mme tla re mo tshokolong go tswelle go ntse go itlwetsa go le bothito ko dikgaolong tsa Chobe le Gare le bokone botlhaba bothito ba selekana sa 20 ko Francistown go eng kwa 32 ko Letlhakane le Maitengwe dikgaolo tsa Nghabe gantsi go tsena ka Borwa botlhaba kgatleng le kweneng gone re swetse go itlwetsa go le mogote wa selekana sa 33 mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa Nghabe go tsena ka dikgaolo tsa Borwa botlhaba kgatleng le kweneng go eng kwa 34 mafelong ka bontsi a kgaolo ya gantsi kgaolo ya Kgalagadi gone swetse re go tswele go ntse go itlwetsa go le mogote thata wa selekana sa 36 ko Veda le Tshane go eng kwa 38 ko Tsabong le Middle Beach me fa re lebela toropo tse di mo borwa jwa Afrika ka tsatsi la ka moso swetse re go thibile ka bontlha bongwe ko Cape Town fa ko Cebe ga gone swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ko Appleton Maseri le Manzini gone swetse re go bona le dibata tsa maru ka selekana sa mogote sa 40 le motsoko Appleton fa ko Johannesburg gone swetse re go apogile ka selekana sa mogote sa 20 le boferabong ko Antananarivo gone swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula a diphefo le dikgadimo fa ko Beira Harare le Lusaka gone swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ka selekana sa mogote sa 30 le motsoko Beira le 20 le bone ko Lusaka go Windhoek gone swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo re ntse re tsweletse ka ditoropo tse di mo borwa jwa Afrika ko Kinshasa le Blantyre gone re swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo fa ko Luanda gone swetse re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula mme ko Dar es Salaam gone swetse re go bona le dibata tsa maru ka selekana sa mogote sa 33 wethu ne ke go tshwaretse go le kalo go tswa tepoloapi a ene boroko. The first thing that we need to appreciate as the African continent is that we have done very badly when it comes to democratic governance.